Equipa forensik Hospital Nasional Guido Valadares, abang quinta-feira se halo otopsia. Ba mate isin zoen mane honaran Ronaldinho Mota Ximenes. Nebemak desconfia, hetan tiru husi membro autoridade balon. CV Departamento Forensik HNGV, Nilton Tilman ba jornalista sira ihenak narfatim bidau. Quarta-feira loron ranolu resin tolu. Fulan Mayu tina dihunru ranolu resin 5. Nia informa, equipa forensik se halo autopsia. Ba mate isin Ronaldinho Mota. Nebe mate husi acontecimento iha Kailaku, município Bobonaro, iha loron ranolu. Fulan Mayu tina dihunru ranolu resin 5. Iha âmbito comemoração loron restauração independência. Badala ranolu resin tolu. Uma com o acontecimento dia 20 de maio, sei que posto Kailaku, nebe maka viral teona kata iha jovem ida laku ni vida tambah entre aspas né hetan tiu susi membro autoridade balu mas vendemos sei essa notícia de sei essa informações de que será clarificado. Terus agora to halon mas be tambah iha questão técnica do ini maka bele impede resultado autopsi ne kerja osira saimos ladu maksimal tambah de mak yang kuliah ho familia explica claro teona iba comandante polícia deve ambil parceiro serviço do lorong comandante divisão crime forensik polisinya kuliah ona para fotan tempo itu ingkalan to ama mak adopsi ni halo para tu halo dia halo como deve ser e aba a minha equipa especialista vamos tu full team para resultado de outcome. Carlito mau badak nudar mate biang nya aman dehan. Nia rasik lah hatene kona ba motivo husini nia oang nia matene tambah nia haremak ema duni malu notuda malu. Momento acontecene ni haktuir durante cerimônia isar bandeira lau hela. Mate bian Ronaldinho toba iha uma nyala participa iha cerimônia ne. Ini kalau datin, mau hati dari dulu ini kan. Nah ini pacaran ini lah bedanya orang. Pacaran dia jam 12. Kalau ini hal itu kalau ini satu ini apa lu sadar kan yang di Korea Baru sadar mungkin masker ini Brasil dan putih yang malianum batu salah. Foi no acontecimento né? Família mate biang halo quedas transferência ao Hospital Referral Maliana. No doutor especialista sira halo duni operação, mas be lá identifica buat rumah. Tamane sira decide lori mate biang mai Hospital Nasional HNGV. Hodi autopsia, hodi bele hatene turninya motivo lolos bakazo ne. Portanto mati bian Ronaldinho Mota Ximenes. Hoi dade ronolu resin tolu. Moris iha loron sanolu resin tolu. Fulan Mayu tina rihun rua iha mau aling hamutuk nainen. Reportase Marquita da Silva, Televisão Timor Pos. Janela informação ba emogoto. Atau tem informação atual dia Clio. Kita haluha. Hane yang botão subscribe, like, halo comentário no Farre Tutang ba media sosial hotu.